Kalau satu terciptanya walaupun dari itu ada dari barangkali ada set. Jadi barangnya alhamdulillah tertutup tidak. Istilah kita ini karena di dalam sejarah wujud simbol dalam bahasa itu ini adalah negara ini. Lupa dari konsep lupa itu negara akhir namanya itu namanya mana nanti bukan ada di baru ada itu ada itu bisa sebenarnya akas yang uang berarti ada dia saya yang sudah batas dia sudah ada bulan juga dan dia jangan apa dunia juga seperti wala masih kadang-kadang ada itu yang berarti dia bisa dia tak mengambil lagi benar itu arahnya populasi nak hamba nak nanti ada di dalam nanti orang ibadah nama itu lagi dah. Luarnya lagi masuk. Luarnya kita nama berarti karena itu dalam program. Tapi Allah besar. Nampak itu boleh kita ada sekali kita atas berarti yang kau yang melakukan itu apa? Berdoa bahwa hati di mata itu walau waktunya pun awal dia kata dia itu akan juga itu. Lalu saya lupa saya saya sebenarnya siapa ini apa maksudnya sebenarnya bukan ayah berani wah tadi nama desa karena sebenarnya akan diberikan nama cerita karena akan diberikan nama cerita baru ini mau dijual warga kalau bisa aku hari ini cerita pernah ada banyak harus ada walau kita bagi mana sebenarnya harus ada kami orang orang yang dijual harus ada lupa ilmu itu ibarat nanti sekarang kita sedang jadi hari ini berarti dapat barang-barang tapi dia lupa karena dari sini bisa itu orang itu lah atas orang ini yang pokoknya kita bisa. Sangat dua orang itu namanya bahkan ini satu juga. Nama ini sebenarnya asal timur dari sebenarnya karena akan kesulitannya sudah. Dan pasti kami tidak percaya. Tapi tadi, menjadi osok, ibu osok kemudian maka dari berbalik maka saya dari anak mulai dari itu terdapat bagaimana ini yang terus sudah wali mulai bagus kasih bola dalam selama bagai ini sejarah sahabat dan hadis saja ini kata betul jasa orang ada kita berdoa. Tapi jangan kita lakukan berdoa. Karena terjadi di rumah
أولينا بركة بركة الإسلام ولا نتعلم وعي بركة أصلا تقول يا كم واحد أصلا تقول يا كم سبعة واحد ini sahabat mereka belajar dari karena itu ganda di limba adalah rezeki saudara ganda di sini berkomunikasi tidak berbakat berlalu ganda jalan berkomunikasi berbakat berlalu ganda dokumen berkomunikasi berbakat berlalu sekarang ada kawan itu berkali Mungkin dalam pertemuan membahas dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo syekh Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi selamat siang. Anjuran agama di Pulau Tapi siang tapi selamat siang. Tapi jika kita anak orang kaya masih selamat. Kita perlu kita bayar mana ni? Semua nama kita ada. Saya akan hasil kejiatan. Maka kita mulai kerana coba sampai ini berkah sudah. Kita bekerja pergi berkuan di sana di Jawa. Jawa itu saya bilang ke orang ini apa? Kalau sama orang, bahkan itu kalau tidak ada di sana, kalau tidak di sana, bahkan itu kalau tidak ada itu kalau tidak di sana, bakalan ketika mereka kembali sama orang, bakalan mereka Betul, bakalan bakalan lagi sama dari sama jadi hanya pun tadi sama lagi dari semua baru ilmu yang baru nama tidak orang coba ada mereka berapa lagi jalan kita berbicara mereka mereka orang-orang pakai orang orang nanti malam orang yang putih itu orang yang orang putih Aku Quran orang saja orang boleh dengar saja. Quran itu kami kita dengar nak apa? Nak apa? Kakak apa ni? Kakak jangan dengar dia. Quran itu aku dengar aku. Saya dengar orang yang orang nak berbuat makalah saya tidak Quran. Mereka ini ada orang apa mereka lagi bayar orang tidak ini kalau Rasul itu lebih tapi siapa yang tapi itu itu Abu Bakar tua ada kita apa gua dari dulu tapi jangan itu itu sini kerja dalam diri kita terbicara kalau berbicara tentang berbicara kalau Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kira ada belum pada itu umur bahasa belum pada novin. Insyaallah doa salam belum pakai kalau Hatta Sudan Syekhnya Syekh Muhammad Kamal di sini ada Allahu Akbar.
Syekh Muhammad Kamal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. يا عمي ندري ها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم لنا وإن الله لمع المحسنين Ini majelis ini istilah bid'ah akhir wa bid'ah. Dan surat ini goni warna ini jelas kau sinako. Mari zaman zaman Oba wal minallah zaman zaman aidan dukima wati khitaba bi barate amat abu panuwa Yogi kade, hakan kade ote, odo kuwi ehu, mato marhabu, hamato perluda kade wajib marhani, mati makanan tak kabar, jadi marhani tak kabar. Obat jiwa terkelelan, alhamdulillah kita hanifi, jiwa kandana, obat marhani kamu, wahana aja kita berda. Zaman nanti dikasih paham ini ayah oba warna lagi oba dan tokonan dan namja takkan ini dari bantu kita mana banyak kita apa zaman anak ganti kaitan yang tadi paham ini akan dipikirnya oba mereka akan mengubah buya nam والذين جاءوا فينا لنهدينهم سبلنا نعمة بنا قلت شيخ بما كيفيتا نما إني يقول قولوا فرقتي كتاب الأخروية لما نرانوكي خاجر وليشمل لأيان نخاص عليهم وامر باقي واني يجب أن يبقى تحتاج نور ناسي Setan menjadi atik tuhe ganti puni tak sesuai makanan kali ganti mengubahkan obat maaf balik juga apa ini yang masih diambil ega kalian anak unggal lagi akan kisi anak itu zaman sekarang ini nanti lima ada jadi mungkin lima zaman akhirnya yang kami gaji kita bilang dia warna lima sekarang kali dari tahun barat sona hasil dari dalam kulit agama beragama apa mereka nama harakat ise bela kata tahu bagaimana saya nanti kaderi kerja aku merasa ini yang dikatakan bensin bakal untuk sekarang ada kami kami miskin maafi rakofi belafi mereka sebagai ganti ini bami rafi hamile kami ini nabi dong abdje tidak ini pondok abdje karena kami orang akan karena nanti Rafi akan ada sehingga alhamdulillah ya karena nanti barang dia itu dia buat di amal Rafi sini amal wani nanti dalam dia itu balik akhirnya warna merah lagi dan mengilat di dalam warna dia akan terang tidak baik pada terang dunia warna Nabi lafadin dunia terang dia kira
pakai wanita mungkin saja ini anuan ambo ini lagi wanita saja kita yang kemana saya saja aku agama mana alhamdulillah nuti akan terjadi wanita tak ganda akan anggota dalam korban ya bagi ganda makanan hadis ini akan Ibrahim maka hadis wadiah semua tidak tergambar dari dalam ada di dalam korban wanita wal ganda ini bawah media ini hanawan yang akan wanita nuwaji saya berkata ganda rezeki dari batu rakyat, negara dari batu rakyat. Asyik sahabat negara utama waktu berbicara, waktu berbicara. Bantul saya cakap ini, ada kali si pabule. Bantul saya gaji orang kori yang berjuang jual, alu jangan jual. Gaji bukan gaji orang kori ini. Aku tak tahu. Bergaji mu ganti uti aku dengan toko di akhirnya boleh oleh toko semua murah. Akan tidak minum alkohol ini. Unggah aku tak tahu. Ganda kehilangan emas. Ganda lagi macam lagi akan mereka juga orang juga dari aku. Aku saya ganti. Macam lagi ganda mereka bola ante. Ganda mada dengan dibikin hangat galu hakobatu hawa kenya kumana nabi kumana barakabi wa kumana nabi wala barakabi wa kumana ganda mada haraji kita kamu terkuat wa ganda ji kita nabi wa kita nabi wa आज जो तो क्या तब चले कुआं मत पिलवा पड़े wanita kuana nikahani ki muatana wodo ko nabi wa ako kata jago makabala apa jadi umat Islam uji bukti ini wallahi gabare akan betulnya kuana hati mana apa mana akan budaya jawab ya apa mana hati mana akan budaya jawab ganda kana lagi ulama ini pada waktu ini kita dulu mana-mana tiada ini aku wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya minta dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, Syekh kayaknya Syekh Muhammad Kamal sampai memberikan muhafadah memberikan muhafadah Yusuf. Syekh kayaknya menerima orang yang memberikan muhafadah Yusuf. Kita menemui dalamnya jaga membalas kuni. Kita sedang bijak ajamu buat luar waktu Quran nanti karena akhirnya makanya kita kenal sini bangsa nanti bangsa sekitar pada tadi ini posisi justru mana kata kayaknya luar Al-Quran na'awi sarfi hadisa usula mustalah usma ilmi itu hamba sifat Indonesia pada itu Indonesia menuhara itu mungkin Indonesia terjadi orang tahu yang sangat menumpahkan itu update pola Indonesia pada itu Hanafi al-Sultan Syekh Fatihnya Syekh Isa Ali Syekh Ali al-Quran Syekh Ali al-Quran Syekh Ibrahim Usman Isabella Syekh Ali Allahu Akbar wallahi makan hadis nutufe ratu tangan kuliah penutupo Asman Sinafe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah hajar berada di sud. Nabi malah dibukan, nabi itu betul-betul luar biasa. Yo semua betul-betul luar biasa. Ulama
Apa nandang ka? Bitor, gimana itu kita?
Entrarás presidi alla Accademia Irlandese che adesso la prossima anno, un suo minuto. Alhamdulillah. وبه نستعين على الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الطلاب، أيها التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله شباب خيرنا وبوكنا سوالك أصلي betul itu betul macam satu Tuanis itu mesti dikorangnya itu nomor berselah ulama yang sudah bertanya saya nyala saya nyala seperti ya kan itu bersama wajib terjadi orang lagi berkata Buya akan Buya Qur'an Haro Qur'an Syadbi Kamar Satitapa Jadi maka Qur'an Dubadin Akan masalahnya Anak keperluan yang ini Kekesa Alam wa imam Walanya Ditertai Masya Allah Luar dari Jangan memberi nama Syekh kayaknya kan ulama kayaknya Syekh Nadir Mubassir saya itu kan yang udah karena dia ini jalan mulai benar aku bin mulai saya jalan sesuatu amanah kambing dalam artinya amanah biasa kambing udah harga dibayar dan harga terkontrol harga terkompensasi itu bukan oleh caranya orang bin mulai amin Jangan jadi guru malas. Mulai apa kita malas? Jangan legal. Ada bisa dijual ada tu Wan ada di semua. Utang ni mana di semua ada di dalam dia jadi. Itu ada dia yang semua yang sedang siapa ya? Akan ada di dalam diri dia. Pada dari masyarakat bersih terhadap siapa? Ini yang orang kata dia. Kata dia uang kali ada atau orang tidak ada. Kata-kata kepada dia ular kamu. Dan hanya simpan dia kasih pasti. Karena dari kamu asal dan nampuran mau bersedih. Ini kisah masalah. Karena kasih orang ada dia juga. Dan nampak saya rasa saya sudah jalan dalam rumah saya ini saya nasihati. Dia pakai ini untuk saya Hasan dia kasih. Kita mudah saja. Akan tuh dia yang ini. Jadi kita tidak tahan saya tidak tidak ada biar jauh tua. Tapi boleh. Hapuran sama saya zaman. Ada mana sudah Quran amatnya. Sahabat saya nasihat saya ini ada itu. Jadi boleh kita kata saya dengan kubur ada itu. Bisa mulai pada ada. Ilman saja orang berwakil. Tidak ada orang berwakil di sana. Jodoh yang jaga ini menjadi dia. Isi mudah pada dia bercerita benar. Jadi corona kan ada nama topaz tu dia sendiri beda. Alam dalam nama Israel mana saja nama apa itu mana saja nama apa saja alam dalam berarti ini kalau ada sudah dia amal yang untuk jangan ibu berdoa dewa saudara kamu wajib saja orang sahabat bantu ini semua lagi aku sudah jadi orang jual ni satunya saya cuma ada ini adalah dia yang orang bermata dua orang yang itu ada bisnaga baru ada bisnaga baru ini sana bahaya kabar apa boleh oh ini
Bapak sini kan kayaknya masih sukses. Bersungguh kesehatan. Artinya dari kesehatan. Tidak sedekah apa? Fokus sedekah apa? Untuk malah di sana lagi. Dia tadi kan saya ayat saya ayat dia dapat dua. Rezeki kemudian sedekah sejarah. Rezeki kemudian bagi yang magalah tidak. Tapi apa? Berarti sana berarti Afrika awal saya tidak ada apa deh. Saya tidak bergabung di tidak bergabung. Di mana saya berjalan, hati tidak berjalan. Di mana saya berjalan, di mana saya berjalan. Aku dan kecil orang, aku dan kecil orang. Semua ada sahabat. Kita bukan ada sahabat. Tidak ada sahabat. Kita cuma ada sahabat. Mana bukan ini menganggap rezeki menganggap rezeki sepertinya negara memang kita kerja semua kita semua juga terus Pokoknya tidak benar. Hati anak insani orang kaya sebut bimari datangkan mungkin itu sekarang kan sudah hari kembali pada berhubung Allah Akbar. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم Jika Allah berarti dunia jangan sama saya seorang desa wallah gambarnya menjadi berarti sikit bermalu berarti pada mana dia bersitu umat masyarakat mencari Nabi cukup Quran agar dia bisa sesuai Nabi kalau boleh menyampaikan atau menjelaskan jasa dalam perlombaan. Bahkan Quran adalah yang kamu. Cuma dua tapi boleh. Mereka kita banyak tapi tiada ni. Wallahi sedekah kita berjaya dengan bagi sedekah di dunia berbeza. Nama tempat kata bahasa agama ini seperti akan. Saya cuma jangan bicara tadi akan tidak langsung jadi sampai bulan ini bahagian. Woi kata nama kalau kau hai saja jangan nan apa tu nama itu nama orang yang tu lebih dari kita. Pernah terbaca mata Rabbi Subhanahu Wa Taala magala kau tu mereka. Mereka yang kenal mereka ada. Apa kita bersani tinggal rahmat Rabbi Allah. Magala tanle magala Jabal Nasir kesajiu. Tadi Muhammad Nasir kesajiu. Yang magala ini Rabbi wala masih berisi Rabbi sibadi. Wanita di sini kan Rabbi sini amin. Kerja di sini berapa di sini berapa. Kita menjadi yang lupa sisa selayu hal ini yang diwaktu. Gelu buat di sini berapa. Pada Bismillahirrahmanirrahim wala tabarak rahman ar-rahim wallahu وتنزل صلى الله على الكتاب محمد المرسل الى الناس مرسلا وعشرته ثم صحابه فمن تلاهم على اللسان الخير مقبلا وثلث وقت لله ذلكا وما ليس مطلوب به فلزم العلا وبعد بعض الذين كتابه مجاهد به الكتاب متحفلا اكبر كتاب عن شيء يوسيسا Quran Rabbi Subhanahu Wa Taala hadiyah yang beri mecatin bulan wan kumbar situation dengan kita berapa dia dua terasa Syekh Arab berarti Syekh Hati Makabut yo Syekh Hati Makati kaisi ya betul Syekh Arab Syekh Makabut di atas di komandi bisa sesuatu tidak Makabut di atas karena mulu nama yang selalu وأن تشوف بني رسالة سليمين سلام شيخ يزدادون على شيخ الناصري فإنه على أداء ما عليه سامري علمه طيبة كما في القرور ولسانه أبيض من الحرير يا لي وفهمه لا يشهد أحد من الناس كلامه إذا أنت تراه ووعده فاعتزل كل جمعة سمعتهم تلاميذه شديدة على لفظ الكفر وأبناء الخزي
وذرها داخلة بعضها في بعض كشف السرير. تعالوا يا راغبي يا مبتدي إن أردت المنفعة للأبد تفت عقد الشيطان عن البلد فتكون عالم المسير والسند. إذا أحسنتم ملاجئ الغاليات فإذن الله أكبر. الله أكبر. إذن تاني. هذا. Baru itu nanti saya nak kau tidak boleh kan dia nak kau tidak ditanya mutan. Anak di sini orang bekerja dengan cara untuk dorong mutan. Bersih rakna sini bersih yang tidak terus diatas. Nama bagaimana kau buat tidak ada yang tidak terus diatur. Kedua di sini dah harus selalu berjuang lagi yang nanti tiba-tiba jadi orang yang kurang lebih tujuh nama dunia dalam beri. Memang lebih senang beri. Wasiat ibu tekanan setelah kata eroti eleng terserti. Yoni mishkil dan kita nak akawan Nabi Allah Muhammad alaihi salatu wasallam berkata silamet. Diri Nabi Allah Muhammad akhbar ni'mal matiyatu lil fatar wa athar la tadghabanna 'an al hadith wa ahlihi. فالرأي الليل والحديث نهار فلربما جهل الفتى سبل الهدى والشمس بازغة لها أنوار. جابت النجم صدرك علماء فيه مجرى إذن علماء سته مجرى إن شريف قدرت أن يمدد فيه مجرى من شريف علماء قدرت رب الواسع تفتي شيئا أن ينطوك ورجع ثاني وطموك رب الواسع Harap awalnya sarapin kamu, kami lekap sarapin kamu. Ada misalnya tanah misalnya kagan tol pude, anak dalam mazhab Syekh Fulan, wana dalam mazhab Syekh Fulan kian tol pude. Hati kanya Muhammad Nasir, Syekh kanya apa ilmi kanya, atam perisaki. Ania puluhan sarap di sini raham kian puluhan berakam. Osobi ini wana nama dawai watan sebuah cerita. Amma wani bille kire sadi ani kararat kiran je churi jana mone karabonu ranjel devi me wada antara Quran ke jarabnu wata duro deina tendera deina wada Quran se darkat bole rabina amin hum kuto deina wada Quran se darkat bole rabina amin bagana ko ke deina makati mukase kubati yo ana Allah nubani sadi huwan deina deina يوم شنات قام مسكين دار ما خيت كتاب ربي إثم الله أكبر الله أكبر يا أبو أرقام من يبكر دبدبه मेरा किसी ने आगम मची ये रोज है ना पादा आते ना हो रहा है अगर ये फिर आते चंडे को हुए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तुमने से वहाँ कलम में देखा बात इन बन रहे थे dan bicara Arab yang ada di dalam pisiat doang. Amin. Ulama dan hakim ini jadi beragam pihak. Miskin bijatan tu tiada beragam. Ilmu bijatan kita lebih bijatan ini membuat misalnya atun. Amin. Wa akhir da'watna alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, akan sarapin kami, umri sarapin kami, akan saja turun kami. Debra jangan menuatar, debra jangan menuatar. Masya Allah. Kalau kita angsuran, angsuran me, asli musafir yang tidak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا اخوه الايمان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رب سبحانه وتعالى بلغنا فبجمع ويا تفاتيح كيف موجود اتلقى عن ربي تريد رب والجزاء الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. مالك الجنان رب سبحانه وتعالى وأنا ساقي جد لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يوم لنا كتاب الحجة شهادة تذكر الذي كتاب الجورة شهادة الذي مثلا هذا الجلد هذا الجوانا ويثير ويثير ساجد atas dijalankan itu orang-orang yang dapat mata itu malah buana tagari karena dalam ini atau terganggu mungkin karena ini dia pun bahasa tertutup lepas beri semua akhirnya tiga mana itu ini pada rumah ini bakal nanti bakal tidak nanti jabatan aja abdi boleh asyik nuke mana wan dari tagari begitu saja warna dagangan di bawah roti इसलिए वो पैसे देगा आकस्मी न रहेगा Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa assalatu wassalamu ala Rasulillah habibi Bukhari ala kimara habibi Bukhari ala kimara Allahu Akbar. Lamita sahabat kemudian di kubur saling akhirnya kata negara Abu Bakar والله بالله मैं बोल रहे काम में इसकी जीवन भी नहीं सके मैं हजारात से नहीं मसले कर रहा है वीडियो का वो लगता है वीडियो का वो लगता है वीडियो भी ये वाला वो सी बड़ी सारी जीवन में भी है ना वो मुतल्ली रसूलना अव्वल लालियो मुतल्ली रसूलना अव्वल लालियो أننا شرفنا خرجنا بالعلم بزينة المنى فلا تصبر لنا بالعلم والتقى جزاك الله عنا بالخير جزيلا جزاك الله عنا بالخير جزيلا ويا ربنا تخرج منك كل البر والإحسان والصبر والتقى هم الفضلاء عند رب العلا هم الفضلاء عند رب العلا يا ربنا انتشار السنة أجلت بالعلم كل من أتاك أخذت عصرتي أصلحت خلقي أخرجتني من ظلمات الجهل إلى نور العلم أخرجتني من ظلمات الجهل إلى نور العلم الله أكبر. ولا أخي حبيبي يا بابي العلم إذا فإن طلبك مما على الفرد من الأقوال ويذكر الله يدنا أقواما حتى يصير واحدة الإمامة ويبلغ العبد بلا إنكار بفضله منازل الأحرار والجهل يرفض الشريف العالي بجاهه الكبر والفعال وللمؤمنة من الذين وذهبي وإنه للغد فضل وأدبي الله أكبر. وهو لمن يأمنه ونيس إن عجب الخليل والجليس وهو الإمام يحمله أنيس إمام الخليل والجليس واعلم أن العلماء الأغنياء لهم الأموال قد جمعوا القروض ألفا وقد جمعنا العلم حرفا الله أكبر. ولو بحق واحد أعلمنا أكثر من الأموال ما بقينا وكيف يردوها وهي تبدل فإن بها مبناه ويعمل الله أكبر. لكل حال المال لما حكمك ذلك السؤال والمال من انفقت منه شخصا لا شك دخلت عليه نفسا وحقه ما كان التزاني وشقه ما كان باللسان فأفضل العلم الذي قد غنى به وكل خير منه حصلا ومن أعانه الإله صحنا عليه فيه السعي حتى يحصلا ثم نرجع إلى شيخي حتى تعلمون من هو الشيخ وإن أردت أن تعرف اسمه الشيخ عبد الناصر الوهاب يعلم الطفل والكبير ويا أعجب حال خلقها فحاله عجب كالماء يرضاه سيء الناس والسلحاء فإنه لابن أقبلاء يسوع علمه إلى سر من تلا فإنه ناصر لطلاب يحرص على إخراجه من الدولة فيا رب لك الحمد والشكر على ما أعطيتنا شيخ عبد الناصر
فيا رب لك الحمد والشكر على ما عبدنا بنا سواء. عالم العلم الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Ilman apa sahabat Muhammad itu? Allahu Akbar. Namni तो program मजे अच्छी बहुत ही जम्बार से जोड़ने का नाम फिर आता है कि ऐसे का सेने गिरे तो अल्लाह जोड़ने आने इसका मुझे नाम अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ऐसे नाम बैठे रानी निकले خلتها سودان سجنتا تجربورتي جدي سجنتا ما سدين وفي سجنتا لمان وفي مصباح جيدان تفضل الله اكبر نقول كباب كمالي زي اول جلسه جيتي درتي نقول كباب ساده نتمرة الحمد لله القائل وقال من خلقناه بالتقوى وعلى الناس على الملك ونزلناه تنزيلا والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقوتنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث إلى خير الأمم وعلى آله وأصحابه الذين نقلوا لنا القرآن ووضعا طريقا وانتشر على طريقهم إلى سائر الأمم. أما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان أيها الفضلاء أيها الأكرماء أيها الطلاب أيها الشيوخ كلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله كريم فضل شديد أحسن أفضل أثمن لسبب هذه القراءة فإن لشيخنا ولأحبابنا ولإخواننا ولكافرنا هذه القرآن. الحمد لله رب العالمين. الله بلغكم ما تريدون فإذا ما نأتي من شر حال من قلب حالك إلى شر حال في قبل رمضان يغلق يوما ثلاث أربع عن خمس تقديرا وكل شيء فشأنا أنها نريد القراءة شعبية كيف تقولون لنا إن يتفكرنا ولنا نرى كان الشيخ هذا فنعم بعد ذلك بدأنا من دار شهر رمضان يوم الاثنين بعد صلاة العصر وختمنا في شهر شوال في يوم الجمعة بعد ما انتهينا من الجمعة بين المغرب والعشاء من ليلة السبت وختمناها فلذا فعلينا أن ننتشر مقالنا من الشعر ونحصل ونبت واحد سيدنا بابا مجوكنا الثاني سيدنا الرحمن ونواتي كمنا بابا نولي وقلنا كنا أكان سوما أمان أتركول واحد كتير لشيء كذا عندما يصير كنا والكامل تراني بكنا كنا العالمين شيخ كنا لشيء مرفوع والله ما يفهم من هذا يا رسول الله على بدين ما يفهم نحن في دور نقرأ خمس بيت ما يقرأ إلا 5 بيت في اليوم. الشيخ الآخر ما يقول لا شيء من هذا الله يرحمه إنتم فيه كل رجولية فيه والله لا يجوز له. فمثلا يعمل كما يعمل الناس الدنيا ويدرس المهندس وقائد الإسلام والإمام أجمع في كل رجولية والله ما لا يجوز له. الله يرحمه ويحمله ويقول ويقول لنا عمره. أنا أريد كما تكلم الشيخ الذي حملتها قبلي
أنا أريد أن أتكلم بما كان بين بين مسألة فلذا تسمعونني أحل فأبرح المعاني لبابها وتؤتمها ما سار حتى مسلسلا وفي يسرك التيسير رمت اختصارا أجلت بعون الله منه معملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلقد حياء وجهها أن تفضلا وسميتها عز الأماني تيمنا ووجه التهاني فاني متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعدني ليلتني قولا ومفعلا إليك يدي ومنك الآيات تمدها أدرني فلا أدري بجور فأصطنع أخي أقول بحر والنور أجمعها لأخوته المرآة النور مكحلا أنتم كما تسمعون هذه أبيات من الكتابية أوصلنا نصيحة عامة مع أبي مع الشيخ فإنه فأبو شاطر مع شيخي أدب له ما تتكلم القراءة سبعة فإذا تتكلم من الآداب وغير ذلك مما يتعلق بأمور أمور الدنيا ونسيات الطلاب ونسيات الأمة والمجتمع يلو مدري جاني أبن عربي يسوع فيا ربي أنت الله عون فيا ربي أنت الله حسبي وعدتي وما لي إلا ذكره متحملا وبالله عوني وقوتي واعتصامي عليك ضارعا متوكلا وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر. أتوقع على قولي بها أو بشيء سنة في رمضان كاسي كما سألت المعبر الله أكبر. Sana. Kalau sana. Ada di sana. Ada betul. Kira di Purgara dan Robri. Oji sarap ya. Oji. وعلى خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يفقهوا قولي فيا إخوة الإسلام نحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد وفق الله الكريم بمثله ما يحسن بين تركات وآبياتها المتزين ثلاثة ومعها بسبعين الكبرى وأمها فقد قسيت منها المعاني عناية Arkam tanya. ولكنها تبغي من الناس كفأها أخاطبك يعفو ويبدي تجربا وليس لها إلا ذنوب ورجها فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا وقل رحم الرحمن حيا ومجدا فكن كان الإنصاف والحلم مع عقلها. عسى الله يدني سعيه بتوازنه وإن كان زيفا غير خاف مزللا خير غاف مزللا فيا خير غفار ويا خير راحم
ويا خير مأمون جدا وتفضلا أطع عثرتي وفرحها وبقصدها حنانك يا الله يا رافع العلا. آخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على وبعد صلاة الله ثم صلاته على سيد الخلق هدى ونقلا محمد المختار للميت كعبة صلاة تبارك مسكا ومن دنا وتبدي على أصحابه نفحاتها بخير تنام فهنا وغنثها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني بلغت فائدة الله الفوفي وأنا نحن والمكاني أحكام مكتوب في القناة Hukum kita bakari, kita biar kita kenal kemudian bangun, ayat sudah. Akan lagi hati ke kamu wajar asyik ini biar kaya hari mau jalan kaya. Siapa hari mau jalan hari berjalan. Kenapa? Ilmi kaya sebenarnya kemudian orang itu diberdoa harap pakai itu semua nasi sebenarnya dalam panik itu. Karena siapa yang berumur ada itu, Rabbi Urisa Mufabah itu. Menurut yang saya sedangkan sahaja jerkamna sedangkan sahaja boleh bertemu dia ketemuan ne saya kayaknya asyik ngofarkan tadi sahaja tanah akan bukan kita nasman sana kerja Allahu Akbar Allahu Akbar kayaknya asyik isinogra beratan asyik sampai tulisannya beratan kopi dah isninjana anak yang Sudan إجل كمنا شهادة حفظ الأمان ووجه التهاني شيخ نجي ابن كمال ابن علي وفي شهادة ساكبرته. الله أكبر الله أكبر. سعيد أحمد داود سعيد أحمد داود مصباح جيلان فريد مصباح جيلان فريد نظري شيخ أنس حسين علي محمد مختار tutup. Oh ternyata tertutup. Ararko Amma Yusuf. Salahuddin Salam Ismail. Kita mau cek front. Yes. Nadri Muhammad Sawaid. Ramadan Yasin Muhammad. Masih ada kan? Cerita beri. Ilyas Adam Muhammad. Yang ikut ini Abdullah. Amir Saleh. Dua habis ini pada tak? Akan lah. Allahu Akbar. Syafainya dalam rumah. Jazakumullah khairan. Umrinu khairan da barakat da. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kitabu kana Ramadana guya kata asri boleh jadi kamle. Syawala guya kuda halak kuda takafada. Saat kami ketika sudah asyik mau kenal dengan kerja itu, berkala kuyeti yang pertama kali. Karena mau mana saat sedira kafle hangga Afrika. Dari asri lo salah kali emas apa saat sudah takkan di karana. Asri somana beremas karane asri karane
sagantaa galgalaa taate sheekii daawaa godhus kophaa jiraatteetuma kanaatiin galgalaa kophaa jiraatteetuma soomana kana sheekina keenya hira ta'e yoo jenne numa fijibne duuba akkana nu kanaa isa guyyeen karaa lama kitaaba tokko guyyeen karaa lama karaa baane akkasitti umurree alhamdulillahi arra kunoo sheeka keenya irraa waraqaa fudhannee jirra alhamdulillahi rabbil aalamiin barattootaa fi abboota keenya